Orang dia kamu karena television pemerintah live streaming. Kamu tuh paling mau lita isobolita iha binaka spesial. Edison ohi itu sudah dan dia momentu importante ida ho itu ne binaka nerua jovem timur oan nebe separtilha serania preparação serania desafio na serania esperança tanda ita tane katak ilakli urtang ya fulan oing model sera con si Asunción Galeria se representa Timor Leste e participa iha fashion CPLP Fashion Week nebe se realiza iha Lisboa, Portugal no iha ona hami soring banakan jovem potensial serang designer inclui serna model kusi Asunción Galeria. Se partilha, se faz informação sobre essa preparação, malok participa em evento idane. E mai ta conhecer, idane benakan na iruane. Ia haumia liman karok klaran, itu mia maun designer. Bindia binding, ini nemos iha sorong buba. Menina bonita wangida model Husilita Galeri Agency bindia bindong ulit nanang bala presenta ipenya naran ba ipenya audiensa ho dibala hatene sema designer Lita Galeri no sema model Husilita Galeri ala favor aku ulu kusi dia kalau naran kompleto bentuknya ribeir biasa ema bolu naran dania e how modeling husi LGM-nya. Dia transportador sira harana completo Manuel dos Santos ao makas designer husi Lita Galeri Management. Dia kala emang. Dia. Malo kita hawakara be sada haw husu kedan nain ruwa. Itu buat sira fleksibel ha bolo insan bolo naran bolo naran dania depois Manuel sim. Anto aling Manuel sim. Aling dania confortável ha nifanya dania obrigada asin hanisan ongi itu kata model sira husu Lita Galeri Agency se representa Timor Leste onde participa em evento internacional CPLP Fashion Week ni Lisboa, Portugal. Hal karak musuh uluk parte designer ni karak bela explica ituan itan ni preparação mau tamah evento ni dulu quando ba conceito ba design ka design model sira na bisa apresenta vestuário. Obrigada. Iane si Lita Galeri Management etan nomeação se representa Timor Leste Bahia CPLP Fashion Week no iane honya tema kemaran heritage lusofonia kata heritage lusofonia kata que envolve na nação CPLP toma preparação né dia ami acumulamos um model sira nós ami selori obra usi Timor Leste nian dindeu ipenyetais anessa vestuário tradicional da nebe maka usi itene veala sira uluk halona Usikela maita ita precisa atu hodi itane produto idane ba desenvolve ia mundo internacional onsat Timor Leste mos ia vestuário idane be maka único nação sira selo identidade cultural Timor Leste ni okay total tipo vestuário here se apresenta iha competição idane evento idane ba ia tipo vestuário ni
sei total 20 pessoas no bem que sei lori vestuário dani composto si modelo afeto no manesira no mos usi tais original Timor Leste niya. Oke, ada fale be aleng model danya. Unsa ito misin kita berhira ita hili, lita kaleri manajemen hili ita, jadi representan Timor Leste ita, event internasional ito. Sim, obrigado pela pergunta. Hame sentimento contente tebes, no orgulho bot tebes, também há oportunidade de ver que bot a tubela representa Timor-Leste bem a nível internacional, nem nessa sai ondra bot ira mehal e no bosque da nação. Forak, se jovem na be iha ona minha visão, comissão na be forak loss. Sim, ana fatiba iha be maun designer ninian. Iha gala iha vestuário na be kabo sira prepara ona iha maus ninian. Budaya Timor Leste ninian, identidade cultural Timor Leste ninian, minha motif sernen. Sim, yani amimos hahu prepara ona vestuário da nebema ka sei lori representa nação Timor Leste ba atu apresenta ia CPLP ne ami sei preparamos idêntico li hotais original se Timor Leste niang nebema ka se produzo si itania ini nam feto sira husi município sira nebema ka oferece ao Miami atu prepara bas pode ba apresenta ia se CPLP. Oh, cada município niang. Sim. Tai sira husi cada município ita buat sira be agora Mula moto pode bele halo ba vestuário sira nebema que sei pode ba promove ia na ba. Okay, nafatin niya ba mga designer niya? Kung sa ito bala halo balanso entre trend global, hobe identidade lokal, iya disenyo ka iya be design. Kabot niya vestuário. Ia balanço itu precisa halo balanço kona ba ia trem global no trem local ia trem global onsa ita tulori itanya produto onsa itanya produto ni atu investe ia nação sercelo também ita precisa hori itanya identidade rasi precisa promove liutan se tamba com hira ita produce ela itala cria vestuário onsa ia mundo atu conhece kata Timor ia tais sekar ita itala promove ba vestuário sira usi vestuário sira ou estamos bela produz ba acessórios sira tu cinema bela promove ba ia mundo global kata Timor ia duni produto lokal na bema kia no identidade culturalnya no ia mercado lokal ita na fating precisa colabora na fating ho itania inang feton sira onsa continua produz nila bela para de ia ne continua na fating atul ne itania originalidade nila bela lakong na fating. O significa que ita bon sira banhira kontiketang ona be recolhe hodon kada tais susi município nini tapi ita bon sira mesti syukur tur model na be akara. Misalnya haba fale aleng danya bonita unsa punya preparação específico ida mulai kita vai apresentar iha palco internasional ya evento CPLP Fashion Week dan preparação específico saya kan ita ya hal Dia kalau preparação kami treino catwalk e depois tenho catwalk e depois aprende postura depois rotang aparência e depois cuidado na saúde e depois how prepara hana mental
Atu nune habele tau konfiansa bahwa rasi bahira tampil. Okay, public speaking most preparação. Sim. Iya kalau durante ni ita ita mas be pernah turun na evento internasional siram. No ihan ebe no karek hetan work rumah. Sim, ao fui primeira vez experiência ia internacional ia tinha coto Selasara 2025 ia fui em dezembro ia Tailândia e no Mostra Hetang Award. Sim. Fora que esse jovem naghahanap rin punta sa fatang da alingdanya. Ang masama ito interesante at involvean yung mundo modeling niyan. Kari kita na mehi ito ko si Kikedan o kari tamba ita assist ka hari iya YouTube ka television kono ba ema lao iha peto bonito sira lao iha katwa kahalo sa. Sim, hanimehi husi hause SMP kelas 2 haware scroll YouTube nonton haware malau kepas catwalk iha gosto lo satu sai modeling inamos hawakarat aluri pele kultura tais hale mundo. Okay, furak may takonsiha to doon iha evento ida na kita participate Thailandia pinang koto. Okay, hafoin ita iha ona hakarak iya sampai kelas 2 ya. Depois saya demi tahalo no ita haho involve iya manajemen ida na be tama kedan iha lita galeri manajemen o antes na iha patinsel Iha SMP kelas 2 hau sudah involve ang iha fashion hau involve ang iha fashion ni iha tinang koto. Iya ho sekolah iha kelas na be ano SMA kelas 3 ahora SMA kelas 3 lagon tamat na. tamat ya na tama sama yung momentum depois ita gosta ya SMP kelas 2 pero la bukat kedang ating gusto papa mama dan lore hau bahaya aja sa dina kawinsa. Iha balu Ahorita se siente bien, se mueve, se la fia. Sudah fiaran pertamanya mundo modeling ni. Anto to SMA kelas 3 na frame. Sim, Tama kailan ihalita galeri o? sim, tama kira sa Lita Galeri. Tama sama hililita galeri. Tama tirhanare Lita Galeri promove alinsira baiha Lori Tais baiha internacional e depois hawakarak los envolve na Lita Galeri. Okay. Ito ni visão, ito ni missão. Involve yan yung mundo modeling din yan. Maksay. Hani visão maka hawakarak hani visão no hawakarak Lihat. Tama kan alim involve yan yung mundo modeling, depois be iho na award, simona award. Claro que ita hamin na hamin baon lo wala. Será que ita ihabet mundo modeling penghirat tour de evento sirane ou depois ni ita babu ka fale serviço sele profissão sele. Yes, sidao agora hause hakarak iha mundo modeling nilang tamba agora how escola ela No. sim Magba futuro. sim ba futuro dela. Futuro insa. Yung mundo modeling. Ita hakara ka depois de ita ramata ita na estudo, tambay ita most involve ang iyang mundo modeling niniyan, depois hitan award dan, participan na evento sira, national, international. Claro que yung visa nila, maghira how ramata how na estudo, yung napresyo hawakarak hari agensya na modeling niniyan, kaunsa. Sim hawakarak hari-hari agensi rasik nabe how precisa pelo barak litan usi agensi Lita Galeri. Okay, bafali mau designer. Iya, unsa ito niya hari peluang da designer tinuruan siram o develop kumpete iha palco internasional idan
será que de designer Timor Leste ramos bele tang oportunidade ida hudi mundo bele conhece kata Timor Leste ramos bele me mak de karya ka resultado designer Timor Leste ran dunia produto mana E agora então uma inspiração se designer Timor Leste incluímos kami komisa uma inspiração forma onsa atau kalian designer no komisa halo inspiração na kita timonos komisa envolve ang na iya mundo designer tambah dala barak ema usinação selo mai investe hali kita nyarai agora e sekali kita usi kita nyarai rasa sekali kita lah investe on usami katu bele ia mudança também maka agora dan ia designer lubuk tidak maka começa investe na seranyaan memos atau prepara ba ia CPLP Fashion Week na memos ay prepara mos ba ia evento bot sira sa termo assim também estamos até na kata Timor Leste ia niya be agência kira-kira né ia be fashion show niya né bagi hal keraguan sedih proses yang sama itu semua lita galeri manajemen agensi maka hili pada representatif Timor Leste ia CPL Fashion Week dan lain. Ya kita nih datang convite langsung si comunidade país de língua portuguesa maka hili lita galeri sana representa Timor, Hodipa representa Timor Leste, Hodinya produto na kultura atau ba ia mundo internasional, ia global. Sudah partisipa evento internasional dan. Oke. Desafio saya itu kita be imprenta durante esta bolsa de preparação. Claro que agora esta bolsa hal preparação hello, betul. Sim. Desafio saya na preparação saya itu agora datang halo hello. Ya desafio na sorokan ita precisa desafio na a soro da rumah ita si precisa acumula de sira namos ita precisa acumulamos asesores tradicional sira na be makan dalam rumah difícil mereka atau eta ya dan okay. No, insama ito bala resolve desafio hirap na dayihan ita precisa colaborar malo no apoio malo e usi serviço atau ne ita bel ho di ita ne produto ne bela ba apresenta ia mundo internasional ne ho Oke ba anundanya ita mo esperanza ba karera de modeling depois de ita participa iha CPL Professional. Hami esperança ba iha CPL Fashion Week. Hami esperança mak se evento ne hutu hawakara kita oportunidade que para kita atume bela de jumlah bahane talento e hawakara klore naran Timor Leste da mundo lihusi modeling. Okay. Kung sa ito niya interasan Hobe model serselip, lili ito niya experience ihati ng putok niya, kailangan niya itong sabat, ita hasar malu ho model serselip, kasi nasang serselip. No experience sa ito niya ita. Hami interação by model serselip, kasi nasang serselip de tebes, inamos ami fahe experiência, inamos fahe cultura malu atau evolui malu. Inamos sa idane sa hanasan primeira experiência mai hau internacional e hau koko atau halo amizade yang sira. Okay. Kari kita niya parte da daw na prepara pronto atau involve iya evento idane. Sim, agora pronto. Okay. Non-designer. Tambah ohimo si tadi yang kata kita se Lori vestuari kira kedan negesti representa pais si kada municipio ninian ita buat sira durante suku
vestuário hirak na persija lorong hira semana o lorong idade ka unsa ihagala difficoltà di rumah na dito sering Jadi ya parte de prepara vestuário sarana. Sim, ita tu prepara mas ita tu suco o obra ita precisa precisa teliti, então precisa hari di dia ma nia processo no ita kalau dia nia processo no seto semana itu foi ngaturnya bel hasil no sai dia semana ida. Sim. Agora unsa na de participação ida na bela contribui imagine Timor-Leste e palco internacional. Ita precisa prepara obra ida nebe maka dia duni parho di representa duni itan imagem dani by iha mundo internacional. A obra dia mo unsa? Obra dia ita precisa foto itanya tais originalidade duni. Qualidade. La bela tambah e agora dadang iha tais nebe maka ama imitasi barak deve susinação ser selo hakar copy tanya tais. Tambah ni itamos tem que foto duni itanya originalidade dani unsa ematu bele hatene dia lutang itanya produtur lo rai larang rasi. Itanya de Tamatais mas kalau parte itu itanya identidade rasi. Cultural Timor-Leste. Okay, ito kuliah pala na ba? Hanis ang designer. Aling Manuel Rasik involved sa designer nene. Desde dari here. Tama-sama. Ito interesante mo satu saya ema designer. Ia look say kik how ia interessante kona ba desenho de mai be kona ba to sai designer nis se dá mai be ia processo firmai começa ia adaptação ia começa ia mundo global agora né ia tambah nema o iniciativa teve hawa karaka envolve ia mundo idani nomos halau ian primeiro de início ian ia 2021 começa halau na hame obra idani be toma ia fenda down ia fulang kotuk maka how saya nisan reward hetang sim usi lita galeri management fati house nisan reward ba ia dili fashion prade yang no hama se representamos den designer wa ia setelah itu. Wow, ternyata di balik Aling Manuel na deho karakter kalem, mas ternyata ia buat na punya head. Okay, ita aprende design. Ya kita dari film. Não sei how idade sei 15 anos e é SMP. 15 anos, SMP. Aprendeu na suco, será? Sim, how começa a aprender sukona, mas bem. Mas escola outside. How escola e a Universidade Nacional Timor-Leste forte turismo. Depois SMA? SMA how continua na fating. SMA o itabela doon SMK? SMA. Kejuruan? Sekolah kejuruan? Não, how ia colégio. O colégio. Uma colégio. Pati departamento saída? Ia SMA kan sidak ia departamento niya sa estudo geral. Oh, lahan sampai IPA, IPS. Sim, IPS. Oh, seperti IPS. Ini IPS, ikusmanya hili fali design. Berkontradiksi sila. Anto ida na hana sa itemnya hobi ida. Sim, hobi dah usi kira kami hakarak dunia. Inisiativa usi kami ang dunia. Antes na formação profissional rumah, suku
iha fatin be ini sertifikado lah. How uno husi ulo ken how suku de no how branded lilitang husi asa agora husi territorial sira husi YouTube atau nasa abela Tutorial so iya buat phone be maka bele desenvolve litang ya anto de latir formação sa suku nila iha ya latir kursus suku nila ya ita be aprender asik sim husi hami ang rasi depois sa makina sim suku asik sim família melarang kate kare kusi main kusi bing rumah makatin suku lah sim husi main aten suku tentang idane bakat idane matumba orang oke mangaling nanghira mangaling hamutuk nanghitu ita hanesan Wamba Daneng agora ini nanghira mabe iha bakat ida suku niya so masak maka iya mundun idane mundube designer niya oke alindanya tanda ita gusta lau iha be sada palco catwalk idane iha kedang SMP kelas 2 wala hafoin ita gosta ita halos saida ita karik aprende mesek iha uma lau ba main haritok how lau dia kalai o alin sira haritok dia kalai halusa isi iha SMP kelas 2 how hari emasa lau iha palco catwalk iha gosta los e depois sim halatir asa halau dikira sikit halau main video depois hari e gaya be so que essa será que mental para tu para a gente sim então nisan be será também ita gosta piona anto ita aprende husi uma halo kedeng video se evidencia mabe atu involvean ina manajemen ida sedek berani tambah ho idade siki kita problema tambah ihamos lebar ki balu lagi agora né como se involvean in manajemen sera tambah iha tinang ko to kami mas convidar ko si Mong Jeffrey niya alin sa Mong Jeffrey niya may ulo kamu to kabe manalita kalori dengan hornya mermesak na sera kita tambah altura na ba laiha dalam lahatene dalam kakausa informasi na be menos ko onsa altura na ba pai mai mas dia olang sni diksan ola taman to na agency ada ihalai agora ne idare fiki takar kalimer lai parece no pai dia pura idare somiano de usi osiki keras dan halo mental sejak kita mental nomos bela pastor sim lá né bela be lama marke dan los depois iha gali ita iha mentor ka atau mentor o ita niya rumah ne de hanureng ita inshallah ya palko sim iha amnia agency iha agency tapi tak pernah agency sim iha amnia agency iha coach bebema hanureng ami usama lau ketua kodia iha palko internasional umumos nasional ini iha be lita agency ne be lita galera agency ne iha coach na hira nang tolu mau ida nara mau opa foto rua benarang jia benarang shia ne tumurang hoto sim tumurang hoto okay hafo yang ita involve an iha lita galeria experience furak saida na ita iha dayatan experience furak maka momento how que iha Hotel Timor how hetan top dress si irmos iha Palácio Presidente hama hetan top primeiro da modelo mundial si irmos terceiro maka Francoto Sala halo iha doce de tentação Benfica Gili Fashion Parade Mundial, hama sai Fashion Parade. Sim, hama sai primeiro lugar e nós
Best Dress. Wow. Iya, prestação novo. Então, lá os de feria de evento internacional, evento nacional, mas kita turone lá os tour date, mas kita hatu di dunia, kita nya prestação dia, qualidade, muri hitam de, wow. Parabéns. Obrigada. Iya. Mount Manuela, Aling Manuel. Mau nggak Aling Manuel? Iya, à vontade. Ok. Itu esperança poder participar e evento idane lesson design. Excited. Awi esperança ba o ini ao cara continua na fatihan niya talento idane labele para yani ao cara continua ba o na fatih sani sa ema designer dia kita nambah agora dadang ita yatini ita na San Timor Leste no sei menos ela ema designer nambah na ao continua na fatih no ao envolve na fatihan na iya mundo dani. Lita kalau relasi kayaknya desainer na hirang. Iya main rua Udah rode. Kita mau opa. Mau udah akain? Mau akain hanya ajudante. Oh, ajuda asisten. Si asistennya kan nyuruh saya pada desainer. Masih langsung nih kalau. Começa a ela. Oke, Aling Danya. Tambah itu agora SMA kelas. Oh, kita remata ya. Remata tinang kotak tinang ida nih. Tinang kotak. Agora? Universidade, sim. Universidade Negeri. Universidade Nacional de Timor Leste, sim. Itu departamento saya. Accounting. Accounting. Sama-sama gila accounting. Tambah Bukan kita ini modeling. Tambah hal karak gere osa dia inomos hal karak serviço e banco. Ama, sama-sama uang feta tem que be akar kalau serviço banco. Sementara nya modeling nya model piano. Tambah sah. Tambah agora Então significa katakan sana tambah itu yang mehisul. Além de be involve ia be modeling ini, fashion ini, lagi kamu sekarang saya emaide nebe ini profesion selok maka servisia banco losolai. Karik itu memehine itu side ini servisia banco. Kunsa hobi mundo modeling. si karik hausai evoluwe ke serviço de banco e o mundo modeling hausai parado né sim tambah idade aspect serviço e na profissão ida ita selagi tempo para tu sim tambah model concorda tambah itu involve ia be mundo modeling ihan ninya idade fase idade ida nebe idade avançado idade sebe jovem atau gozalai sim ia carreira modeling ini na banhira quando harba idade começa a sair da ona começa a aling niya be mehimos kata hakarak hari agência ida para bela acumulamos itu aling que consira aling fetomane jovem sira ne be hakarak envolve an ia mundo fashion ini atau aling dania maka zero per falsera manafatin kalau aling niya service social profession solo plebe iya ini nelo selai iya ini aling mehi oke agora mau Manuel aling Manuel kita kuliah fleksibel de iha gala durante ne iha leta Valeria agency management antes ne ita service ia patensione ya antes ni how mesa kala hasipa envolve ang antes la envolve ia be management Roma ia foi na down ia fulang kotok maka
how fing envolve ang ihalita galeri management. Phone. Si phone hela. Anto itahotan be. Reward na kanusa. How Saya involve sa tinan. yung fulang kotok how to kompetisa ngo to iha daily fashion prade no how mahitang reward ba primeiro lugar ba iha evento ne maka agora daw how envolve ang na iha lita galeri management. Abay tabi significado tumorlas sa participa iha be sa PL Fashion Week nene outside. Baik tayo. Importansya. Kung sa tumorlas sa participa iha evento international ito nene outside. Ni sa importansya tebes ba ito ato belo prepara dia lutang ita niya produtos sira nomos ita niya kultura unsa ato bele hode ba iya mun international sira. Aling danya importansya ba aling hanisan ama model hudi partisipa iha evento international ito nene outside. Ang importansya may how maka dahil sa Papa Fashion Week in how precisa tang lao ketua hurine how bele ba show na ba kanik how bele haturi kata timuruan ng modeling sira ini. Okay. Tama ba ito niya preguntas ipos niya ne? Hahulog ko si Aling Daniel. Ito niya mensaje, no? Ito niya esperanza. Mensaje ba ay model sira? Inumos mensaje ba ay joven sira? Nagakarik ya tawag Tuhan sa mga Aling Daniel, mabe sira lahat ene kung sa man sarabele aseso management mo pudi bele organiza pudi sira mos bele expresa size yang niya talento ni sila no matang unsa ito niya esperanza pudi partisipa in evento international. Iya, karena mensaje ba colegas jovem Timor-Leste sira lebele boy lebele tahu atu tuir iha mundo modelnya lebele rona dia ema sira kuliah ita lebele kaya hubot lebe ke ema kuliah ita boy na fatu hobi ita na boy na dari religion sim Esperanza. hanya esperanza by sa Papa Fashion Week niya maka evento ni hutu hanya esperanza maka atu bele for oportunidade na how para kita at nini habele desenvolve hanya talento ni bagi mundo model ni. Manel. Mas malak na may mensaje ng ikos niyan. Disculpa. Total model na inggiri na si partisipa yung evento ito. Iha-20 pessoas modeling você representa Timor-Leste ba show iha CPLP Fashion Week. Okay. Mas 20 pessoas nene mane na inggiri po ka na inggiri. Posto si Mane Sanuna no feto Sanolo. Wow. Gender balance na yung na. Yeah. Ito na mensaje ng ikos. No, ito na esperanza. dia kanya mensagem ikos ba jovem sira ia Timor laran toma ia talento rumah label moy atu hatudo sia sekar kita moy on sama kita bela lauba oi na fatin ndala barak kita Timor menos liu designer tambah agora daw ia emang sinasam selo mamay invest barak kita na sam agora tempo to ono par ita Timor bele amrik at bele
desenvolve litang ita untuk na fating atau bele o continua na fating ita ni talento sira ba o na fating iha mundo designer niya. Ito na esperanza, pwede participa evento international. Social professional. Kami esperanza kundi husi evento importante dani hanisang pwede bele desenvolve litang hamia talento hana kreatividade iha mundo internasional. Mabele lori produto lokal niyang baik iha mundo global. Okay, obrigada. Obrigada ba mga designer na mo saling model alimbanya mau model baik pas itu niya terpilih informasi ia dedosan di dalam tambah hati katak ia penuruan barak ya talento hanesan ya ada desain ini ya nomos area model ini ya ada tambah serlah hatene lases informasi então terpilih informasi apa informasi bisa ruangnya bela juga terisi dalam datang obrigada e bom sucesso para o Diat mau karena televisão Timor Leste Australia tidak memiliki pemerintah dia e habang spesial ita pun sira acompaña una katak la kelihatan ya fulan mayo nyalaran le justi agencia Lita Galeria se representa Timor Leste home model main Ruanolo lebih sering participa y CPLP Fashion Week y te espera participación Timor Leste y mundo internasional idanen belelore balhamurin diaglitan Timor Leste nganaran y palco internasional tamba Timor Leste mos bele y hanya juventud sira Timur on barak magia talento nege furat talento nege kapasiteres mabe barak mau sedo katene insama kasera bele involve an sera bele expresa sernya talento nege iya ita espera katak ho informação idane ho programa idane bele lokemos jovem sarninia hanoin sirninia matang katak sempre ia dalam bangire itahakar. Hamo hal lita izabolita hokrono de serviço ami hato agradeçoan.